پشتی عێریشên çeteyên Daişê li ser bajarê Hesekê de û pevçûnên godnavberawan û hêzên rejîmê de qewmîn, şervanên yekîneyên parastina geliya pege jî li hember her êrişên got li ser taxên dibin kontrola wan de werekirin amadekariya xwe girtin. Ji aliyekî din ve her kes ji bajarê Hesekê di karûxebata xwe de bo rizgarkirina bajarê xwe amade ye û jinên Kurd jî û bê taybetî dayîkên şehîdan xwestin beşdarê vî şerê bibin lê biringekî din. Dayîkên şehîdan xwestin di vî şerî de bi hazirkirina xwarinê bo şervanên YPG û YPJ yên goşerê terorê dikin beşdar bibin û xwestin piştgiriyekê bidin şervanan. والله ام هاتنه ام نطوعينه ام شقي مرزا خو هاتنه شبو خاطري وان حوالي مني د چمبري شردنه ام يرو هاتنه شوان خارنه چه دکن وقتی گیرو ام جن چه به سر ما امی بکن وقتی گیرو ام جن خارنه چه نکن وان حوالي خوني د موزيكا د وخارنا بقوت شوان نر تم على باد بن يعني تقوتناي وان وقتی خارنا قوت به شوان و معلوماتي وان خرد به مسافه دايك شمر خارنه چه دکن دايكي ما با يعني حاضر شمر يعني شعبي واش تشكيناش كي ام يعني مهاتن تشمه بي ام تخسير ناكن هروها دایکên şehîdan dane diyar kirin gowan xwestin piştgiriyê bidin şervanên YPG yên got di aniyên pêş de yên parastinê de şer dikin bikin û dane zanîn got ew wê di vî karî de berdewam bin ta got bajarê wan were azad kirin. Di heman demê de dayîkên şehîdan dane diyar kirin got ew gelekî kêfxweşin bi vî karî û wê berdewam bin تا گو او بگهیجن آزادی خوا و آخا ولات خوا جی ترور پاقش بکن و به برای خوریین عرب و سوریانی جیانک دموکراتیک به هفره بجین. شعوری ما چی گاوا گوهی رو هاتنا نانه یه پکی یه پجی چیت کن دلی خم رحد کن جبر گو زارو که من دچپال شردنا یرو اف يعني اف ارهابيه جو هاتنا سرسري ما هاتنا سوري هاتنا شر ما دكن يرو زارو كما دچپلا دنا شر دكن جبو ازاديا في ملتي جبو ازاديا ملتي كرد وعرب وسوريا تبدك جبو ملتي سوري تبعي يرو شر دكن ودخازن جو برنجه كي ديمقراطي بازادي بحريه امجيان بكن وق حمو ملتا يعني حمو ملتي دنيا خدي دولتن خدي مافن خدي هر تشتنجبوش يعني ملتي ما ام بندستن ملتك بندست ملتك هف قاسيتي برش قاندر هف قاسيتي تنكن حتى ليسكو بيلاني دولتي دنيا يجي للسرسري في ملتي جو ايرو اف ارهابيانا تدريب كرنا فرورده كرنا شيان سرسري ملتي رجلاتا نافين پشتی گو خوارن حاضر دبا بشک جی شروانین YPG و خوارن لشروانین گل آنین شرن بلاو دکن اون جنین کرد تاوی گزارو که روان ده شر ترور ده شهید کتنا لی او نهاتن اشکستن و ده خبات ده بردوامن و تاستنگیل پیشیا خو نابینن و دخوازن گو جهوان ده شر ده هبا چل میدان شر و چه بریا آلی کاریه و دخوازن مل بمل به شروانین YPG و YPJ را ده هر شری ده آمده بن.